Mu minsi ishize wagiye wumva amakuru atandukanye avuga ko zimwe mu ngabo z'ibihugu birimo n'iby'ibihugu duturanye hano mu karere bagiye baburirwa irengero mu bice bigiye bitandukanye mu gihe babaga bitabiriye urugamba. Ubwo rero saho gusa ndakubwira ko n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiwe irengero. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera ubutumwa bwabo muri Afurika ni imisiyo yitwa African Lion cyangwa bakayihina mu buryo bavuga ko yitwa Africom. Batangaje ko abasirikari babo babiri baburiwe irengero mu myitozo itegurwa n'iki gisirikari ku bufatanye n'ibihugu bya Afurika. Ni inkuru nje ngo tuganire hano kuri The Quick Times News. Nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo iyi nkuru ikuvira imuzi n'umuzingo nkubwire uko gahunda zose zihagaze. Nkuko nari mbikubwiye, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo n'abasirikari babiri bavuga ko baburiwe irengero mu butumwa bwabo barimo mu gihugu cya Maroc. Imyitozo itandukanye baba barimo mu gihugu cya Maroc. Ushobora kwibaza uti ese ingabo za Amerika bigenda bite kugira ngo zitoroke? Ubwo ni amakuru nyine benshi bagiye banibazaho cyane. Inkuru ndi gusoma ku kinyamakuru Umuryango avuga ko ubuyobozi bw'ingabo z'ibihugu ku mpande zombi, yaba uwo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubuyobozi bw'abasirikari ariko batumoka mu bihugu bya Afurika, ni bafatanye n'izo ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubu buryo bw'iyi misiyo yitwa Africom. Ubuyobozi bw'izi ngabo rero bw'ibihugu zitandukanye ku mpande zombi bwatangaje ko guhuza imbaraga mu bikorwa byo gushakisha ndetse no gukorana ku bijyanye n'abasirikari kugira ngo bagarurwe abo babiri baburiwe irengero mu ishami rya gisirikare rya Cap Dala riherereye mu mujyi wa Tantan uherereye mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko aba basirikari baburiwe irengero hafi y'umukingo uri aho iryo shuri riherereye, ndetse bavuga ko bakomeje kubikoraho iperereza. Iri huriro cyangwa iyi misiyo yitwa African Union, ndetse bavuga ko iyi myitozo ya gisirikare iri kubera ahangaha muri Maroc iba ko mu rwego rwo hejuru itegurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bifatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Bavuga ko iyi myitozo yitabirwa n'abasirikari benshi baturutse muri Amerika ndetse n'abandi basirikari bakomoka mu bihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika. Bakavuga ko iyi myitozo iba ibigamije kugira ngo bazamure ubunyamwuga n'imikoranire mu bya gisirikare hagati y'izi ngabo ndetse no kwitegura ko igihe habayeho ikibazo mu bihugu bya Afurika cyangwa ahandi bashobora gukorana mu buryo bworoshye cyane. Bavuga ko muri rusange rero iyi myitozo ibera mu gihugu cya Maroc ndetse ariko ikaba ibera mu bihugu bitandukanye birimo Maroc, Ghana, Senegal ndetse na Tunisia. Muri uyu mwaka rero iyi myitozo yatangiye tariki ya 27 Mata ikaba izarangira tariki ya 8 Gicurasi, ubwo ni muri uku kwezi kwa gatanu. Muri ibi bihugu bine uko nari maze kubikubwira haruguru, ubwo ni igihugu cya Maroc, igihugu cya Ghana ndetse igihugu cya Senegal, ubwo tutibagiwe n'igihugu cya Tunisia. Bavuga ko rero iyi misiyo ya Africom igaragaza ko imyitozo ihambaye ibera muri Maroc, ngo kubera yuko rero yitabirwa n'abasirikari barenga 5,000 baturutse mu bihugu 40. Ubwo birumvikana ko nyine ariyo mpamvu baba bayikonsidera nka misiyo iremereye cyane, ari nayo mpamvu muri Maroc ariho hakinirwa icyo nakwita nk'imyitozo ihambaye cyane kurusha ahandi, cyane ko nyine byumvikana ko ahangaha muri Maroc ariho bahisemo muri ibi bihugu bine, yaba Ghana, Tunisia, Senegal ndetse n'iyi Maroc, bahisemo ko imyitozo ihambaye yajya ibera mu gihugu cya Maroc. Ubwo rero abasirikari babiri baburiwe irengero. Wakwibaza uti rero aba basirikari barashimuswe, baratorotse se, babuze icyo nakwita nka facilities zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
cyangwa mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahita bagenda? Ibyo ni ibibazo byose umuntu yakwibaza, kuko aka kanya birasa naho iyi kesi iteye urujijo cyane ko mu gihugu cya Maroc nta kibazo basanzwe bagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo tuvuge ngo wenda hari imitwe y'iterabwoba itandukanye wenda yashimuse izo ngabo. Muri Maroc nta kibazo cy'umutekano mukeya kihaba, bundi ukengera ukibaza uti se niba aba basirikari barabuze bakaburira muri Maroc kandi tuzi ko muri Maroc nta kibazo cy'umutekano kikunda kuhaba, ikibazo cyaba ari iki? Benshi rero batekereza mu buryo butandukanye, baravuga bati abasirikari baratorotse bagiye kwishakira ibiraka, bagiye kwibera aba masonari buryo butandukanye, cyane ko imyitozo baba bamaze kuyigwiza. Ku rundi ruhande ukongera ugatekereza uti se ahubwo bakabaye baratorotse? Ubwo ni ibitandukanye nyine byagiye bivuga kuri iyi kesi y'aba basirikari batorotse baburiwe irengero hariya mu gihugu cya Maroc. Ubwo rero biri buze guterwa nuko amakuru yandi ari buze kugenda asohoka, ariko igihari nuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mutwe wabo w'ingabo bamaze kwemeza yuko aba basirikari babiri bamaze gutoroka, akaba ari abasirikari bari bari mu butumwa bwo gutanga imyitozo ndetse no guhugura abasirikari bagenzi babo ariko bakomoka ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, cyane ko tubonye ko iyi misiyo y'uyu mwaka ya 2026 imyitozo yatangiye tariki ya 27 uku kwezi kwa 4 tusoje, ndetse ikaba izarangira tariki ya 8 muri uku kwezi kwa 5. Ikaba yaritabiriwe n'abasirikari benshi, abasirikari 5,000 baturutse mu bihugu 40. Ubu birumvikana ko nyine n'igihe ku mugani bagiye kwibera ba masonari, bagiye kwishakira ibiraka. Nanone ikindi watekereza, barashimuswe, kuko ntago Maroc ni igihugu kiri mu butayu, ariko nubwo hari mu butayu ntabwo tuherutse kumva hari ibihugu byajemo imitwe y'iterabwoba, kuko ahari imitwe y'iterabwoba turahazi, muri izo za Somalia, izo za Sudani, ibihugu bya Mozambique, cyane ko muri Mozambique ingabo z'u Rwanda za RDF zamaze gusa naho zibishyira ku murongo, abaye muri za Centrafrica, muri za Nigeria, ariko aha muri Maroc ntabwo bingibi byari biherutse. Birumvikana ko nyine dutegereje kuza kubona ayandi makuru arenzeho ku bijyanye n'iyi misiyo. Nitwa Pasigo Vida, rero ndagushimiye ngwaye rwose nguhaye misiyo yo gukanda kuri subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzajya tugenda dukora uzajya ugenda ubibona hano kuri The Quick Times News.